Kertong ke Voice of the People Party uba Dani Langsti uba haban yakon persya uba Sanbor Sulai uba dai MLA ke BJP na South Shillong ulapan pau ba mau kumu kertong ke parti hakabai dai bat kasyap ulapan dau pra hadian ba ke Election Commission of India kamsam pala ai jing munjur halor kasyap jong ke parti VPP. Ya kani uba Dani ulapan pau habai kran bat kilat pathai kubor hadian bola dap ban le scrutiny nak bentak ke election ban jet economy khmat chakayung dorbar thau an ke jela ke ban long ka arpnyo trik mentau benai rempang. Oh, long very clean and simple. They nak try Vice President jong hiru Dr. Karasen ila pensai. Haka tu segi haka lat patai kubor. Mereka don ke section para 12 ke batai syai bahawa ia itu simbol ke alot nak parti, ke kapan nak parti atau ke por. Hendai ke ECI ke claim approve ke tu nama bagi don ke kendon bagi Islam ke City sa Delhi. Hendai udai free symbol symbol ba nak kalian jong ke parti kapan. Mo itu free symbol ngilak ban pan individually yang pada kai. Tu usah hajuk hi ngilak ayuk du prahi symbol. Ngipan be hau prahi hujuk hi. Namal just a free symbol. It's not allotted to anyone kan kam dari jongno ru. Ya belum mentang ngilak ada apply te kam don kono gejing ya. Nah kum nangi kertong simet ngilapan te bengin allot pada biang nak kalian jong ka RO officially pada kada support tarik pada. Kin pen scam sunan kan. Kin pen scam sunan. Yo symbol. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan